Marare po meno piti pene ahuro mapai. O ata e te teipai I te raera, I te whaatupura ai te whawha I te atuara. Tēni a maira te varua o te atua ia ataria a oteta. Wa haere atura o iei wharere ia ata, e wa prau atura iana. A whaar o maina iau, e ata, e iuta, e penia mina atua. Te ipiha iho Yehova ia o tō. O tō I ati mai ia nāra. Ia imi o tō iana, e itea ia o iei oto. Ia whaaru e rā oto iana. E whaaru e atua o iei oto. E rawera hiho I te mahana, aita o itera e rā tua mau. Aita e tahu ai hapi mai, aita ho I e ture. Tō rātou rā aho aho rā, ua whariu rātou I te atua o itera e raia Yehova. E ua imi rātou iana, I te aihora o iei rātou. Aita ho I e hau I te reira anu tau, tō te haere I rapai, e tō te haere mai I roto. E ati rahi tōni ei te tātāt o te whenua nei. Pau I hora te tei whenua I te tei whenua, e te tei oire I te tei oire. Waru o hia ho I rātou e te atua I te mau ati atua. E whaitoi tō rā o tō, e whaita ita. E whautu o hia ho I ta o tō ohipa. E I te aera a tā I te ienei prau e te tohu. Nā te perowhetara o te ta, ua whaitoi toi hora o ia. E ua hopoi e aturei te mau itoro whauwhau no te whenua atu ara no Iuta, e no oia Peniamina. E no te mau oire atu ai Pauiana, I te mau arei Efraimu. Ua patuf ahoi horai te whata a Yehova I muai te poretito te whare o Yehova. Ua haaputuputu maira o ia Iuta e ia Peniamina. E te mau taata e atua, no Efraima mai, e no Manate, e no Timeona. Ua mairi no maira rātou, e ua ati mai iana. No roto ia itera era verahi. I te iter a era rātou e te ati mai rato nā tua o Yehova iana. Putuputua era rātou I Yerutarema ia tai te toru o te marama, I te mataitiho e ahuru mapai, I te hau o ata. E ua hopoi atura rātou ia Yehova I tau amhanara, e hitu hanere te pua atoro. E hitu tau tani hoi I te mamue. No roto I te tau a pau ia rātou. Ua whaau I hora rātou I te prau e imi te atua o tō rātou mo metua ia Yehova. Ma tō rātou a au atua, e tō rātou varu atua. E te tāta e ore imi te atua o itera era ia Yehova. E taparahihia ia. Te tātari e te tātarahi, te tāne e te wahine. Ua tapu atura rātou ma te pihua ia Yehova, e ma te umere, e ma te maupū, e ma te tuferi. Ua era Iuta I taua tapura. Ua tapu ho I rātou ma te aau atua, e ua imi rātou iana ma te hina aro atua. E ua ite aho I oie rātou. E ua hor o mai Yehova I te hau ia rātou, e atinua e. Ua whaorea e rate ar ira o ata, I te oar I o tana tupuna vainera o maata. E iha o ia e iari, no te mea ua hamani o ia I te itoro no te wahi urura aura. Ua tāpu atura ata I taua itoro no nāra, e ua taat ahi, e hua atura. E ua tutu I te awahi te papera I tite rona. Ai tarai hope te mau wahi te te hopoi e hia I itera era. Ua ti ara te a au o ata, e hope roa era o na puemhana. E ua hopoi maira o iei te mau tau a whaat ahi ai tō nāra metua, I roto I te whare o te atuara. E te whaat āt o hia e anaiho, te ario, e te auro, e te mau whare I atuara. E ai tātura e tamai, e tairoa e rei te toru ahuru māpai o te mataiti I te hau o Atara.
C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.